Good evening, whakala whulai atu hane hada tola da wala tala tutupu. Koe whakaholanga ke tuku whenonga lili whali mia ko toke tala ni whahitapu ka mole, ko whakatolo mai ki mai ke whahitapu nei, ha kua moa tau whailoanga nā kai hoko mai e tahi ki puli ke whahitapu ka mole, ha koe tau malolo sino. Koe whailoanga mai he ofisa pali mia ko hiki foki e tau whonoanga hana mai whakatu ni silani, hanga au ke he tupi hai niwe ke he trust. Amana ki foki aia ke fuaki atu e tupe maua ke lata moe mawhui ke mahina kwa mole, ka kwa hiki tuai moe amana ki fuaki aia e tupe nei ke hanga i ki puli, tupe hai ni silani ko Simon Powers, ka hoko mai ke lata moe whonoang he tau i ki puli, tupe he ue whahitapi mua. Koe mga honei kua liu tuai e whahinga hofka motu, ha whangi ke tātu e tau tupe fuaki he tau tangata ke lata moe mawhui ki i Canterbury, ke he mahina kwa mole.